Barutwana ba sekolo sa poraemare sa Tutwana ba dirisa matlwana boithusetso a dikhuti. Sekolo sa bone se itemogela kgwetlho tebang le ditirelo tsa kgelelo leswe. Lefapha la Thuto la re lo ikaelela go tlamela sekolo dintlwana boithusetso tse di seriti. Re ne ngwaga re gopela di-toilet ntse ba re tshepiša gore ba tla re agela mara a se re dikhumane ba re fa option ya gore re hiriše di-toilet tša di-mobile. Mo nakong e nngwe Lefapha la Thuto le gateletse pele ka thulaganyo ya lone ya go fetola matshelo a barutwana ba apeleng ba ne ba dirisa dintlwana boithusetso tsa dikhuti. As the department, we've already allocated all the schools to our implementing agents. They are working around the clock to ensure that the few remaining schools are attended to. You will also remember that they use their own processes, their own supply chain processes. Section 27 e tlhamile app e bidiwang Michael Komape Sanitation Progress Monitor e tla dirisiwang go ela tlhoko phitlhelelo ya go fedisa matlwana boithusetso a mesima kwa dikolong ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane.